Għall-ewwel darba f'pajjiżna saret kompetizzjoni sportiva magħrufa bħala Triathlon Challenge Family li diġà issir f'27 pajjiż. Din it-tella tilħat filgħodu bis-sem ta' aktar minn 140 atleta. Din il-kompetizzjoni konsistit f'awma tellieqa bir-rota u ġirja ta' aktar minn 21 kilometru. Ir-rotta kienet ikkumplementata minn veduti sbieħ tal-kosta u l-ġirja finali spiċċat fil-kapitali storika il-Belt Valletta. One News tkellem mar-rebbieħ mal-wasla tiegħu fit-tmiem it-tellieqa. L-Olandiż Nick Heldorn lesta tellieqa f'rekord ta' inqas minn 4 sigħat. It was, first of all, an amazing experience. I've been greatly received by the island. It's beautiful. I've seen beautiful the seas, the views, and it was very amazing. And the race was just the same. It was incredibly hard, but very rewarding. And it was very great to see the island here and to experience everything. And as for the training part, basically I do a lot of training at home back in Holland, where I come from, around 20-25 hours a week to prepare for this beautiful event. And I can't be more happy by taking the win. Wieħed mill-organizzaturi ta' din l-attività li se tibda ssir kull sena spjega s-sinifikat tagħha biex tkompli tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-isport. Kienet involvi 2 kilometri jawma baħar iċċaq, 9 kilometru rota u 21 kilometru ġirja li spiċċitaw il-belt. Il-parteċipanti fil-maġġoranza kienu barranin, ħadu pjaċir ħafna bl-atmosfera bl-ambjent, ovvjament aħna mbirkin bit-tempo bil-baħar, ġifieri kienet soddisfaċenti ħafna, ovvjament di biss nagħmlu kull sena, importanti għajmu l-awareness għalija.